U 8. nedelju po duhovima, 7. avgusta, na dan kada molitveno spominjemo uspenije svete Ane, majke presvete Bogorodice, arhijereji Srpske pravoslavne crkve služili su svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva, monaštva i vernog naroda, uznoseći molitve za mir, zdravlje, spasenje i sva dobročinstva. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Posle pročitanog evanđelskog začala u svojoj besedi, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je naglasio da Gospod ima moć nad stihijama ovog sveta i nad zakonima prirode, da se voda, koja je možda najveća i najopasnija stihija, pokorava Gospodu i da pod njegovim nogama pravi na čudesan način tvrdu stazu. Vidimo da i Petar, kao običan čovek koji revnuje za Gospoda, jedno vreme može da hoda po vodi i njemu se voda pokorava, ali kad počne da sumnja, kad ga uhvati ta opasnost koja njegovo biće poražava sumnjom, on počinje da se topi. Mitropolit Joanikije je naglasio da danas proslavljamo i praznik uspenija svete Ane i običaj je kada govorimo o usnuću, o končini života bilo kog čoveka, da pominjemo njegove vrline, jer takva je končina svetih pravednika da zasijaju sve njegove vrline kroz njegovu svetu končinu. Arhipastir eparhije Šumadijske, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, blagoizvoleo je da učini kanonsku posetu liturgijskoj zajednici u selu Venčani. Episkopa Jovana dočekali su meštani sela Venčani kao i veliki broj stanovnika okolnih mesta. Ispunjeni duhovnom radošću i blagoslovom zbog posete svog arhipastira, meštani su pored svečanog dočeka episkopu Jovanu u znak zahvalnosti za blagoslov i posetu priredili vožnju po starom narodnom običaju u fijakeru od ulaska u Venčane do hrama svetog velikomučenika Georgija, gde je preosvećeni episkop Jovan nakon svečanog dočeka osvetio palionicu sveća u porti pomenutog hrama, a zatim je služio svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje sveštenstva eparhije Šumadijske i molitveno učešće mnogobrojnog vernog naroda Božjeg. U svojoj arhipastirskoj besedi episkop Jovan je ovom prilikom između ostaloga rekao: Mi treba da osetimo i glad i želj tu duhovnu, da bismo mogli, braćo i sestre, i mi sami da se pokrenemo, da tako kažem, da pođemo za Hrista. Ako ne osetimo glad i želj, onda znači ne osjećamo da treba da bude Hristos u nama i da mi budemo sa njime, braćo i sestre. Dakle, ovim ljudima, kao što rekoh, nije bilo ništa teško, pa su ostavili sve svoje, ostavili i davali sve za svašta, ali Hrista nisu davali ni za šta, braćo. To je ono što je često govorio sveti Justin Ćelijski: sve za Hrista dajem, ali Hrista ni za šta. Jer čovjek, kad ostane bez Boga, to je prazan čovjek. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznessenskom hramu manastira Mileševe. Podsjetivši sve prisutne na pročitani odeljak iz Svetog evanđelja, episkop Atanasije u pastirskoj besedi rekao da se osvrnemo još jednom na to kako Gospod naš Isus Hristos svega sebe, potpuno sebe daje nama na svaki način, zadovoljavajući sve ono što je nama potrebno za život u vremenu i na ovom prostoru i za život večni u carstvu njegovom. U nedelju 7. avgusta njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije u sasluženje sveštenstva eparhije Bihaćko-Petrovačke služio je parastos nevino postradalim civilima na Petrovačkoj cesti koji su svoje živote izgubili na ovom mestu 7. avgusta 1995. godine. Posle parastosa, episkop Sergije obratio se prigodnom besedom u kojoj istakao žrtvu nevino postradalih izbeglica iz krajine, njihovu smrt i teško stradanje, ali i vaskrsenje u Hristu Gospodu.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, načalstvovo je na Svetom Evharistijskom sabranju u sabornom hramu rođenja presvete Bogorodice u Zaječaru. Na kraju svete liturgije sabranom vernom narodu obratio se preosvećeni episkop, istakavši značaj molitvenog i liturgijskog sabranja za duhovni život. Episkop je naglasio da je liturgija duhovni odmor i ukrepljenje za sve hrišćane. Na liturgiji svi dobijamo Božju blagodat. Arhipastir eparhije Niške, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Arsenije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Uspenja presvete Bogorodice u Sukovu. Pre početka svete liturgije, episkop Arsenije u čin i podjakona rukoproizveo monaha Justina. U toku svete liturgije i podjakon Justin rukopoložen je u svešteni čin đakona. Na kraju svete liturgije, episkop Arsenije se obratio sabranim vernicima prigodnom besedom, poučivši ih o službama u crkvi. Njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Njegovo preosveštenstvo, episkop osečkopoljski i baranski gospodin Heruvim, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja presvete Bogorodice u Osijeku. U svojoj poučnoj arhipastirskoj besedi episkop Heruvim je naglasio da svako vreme je za crkvu Božiju izazovno, ali iskustvo koje nam crkva daje iznad svega je u ovom svetu, jače od svih nedaća i iskušenja, a podvig našeg života je da se molimo za sve ljude. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Jovanja u sasluženje više sveštenoslужitelja eparhije Valjevske. Tumačeći evanđelsku priču koju je Gospod čini još jedno čudo, hraneći 5000 ljudi sa 5 hlebova i 2 ribe, episkop je istakao da ovaj događaj predobražava svetu liturgiju jer svake nedelje mi prinosimo malu veru, svako ono što može u želji da se kroz sveto pričešće sjedinimo sa Bogom. Na kraju svete liturgije, episkop Isihije je podsjetio mnogobrojni verni narod da se danas proslavlja pravedna Ana, majka Bogorodice, jedine koju zovemo presveta. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u zavetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovo preosveštenstvo, episkop marčanski gospodin Sava, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, blagoizvoleo je da načalstvuje na svetom evharistijskom sabranju u crkvi svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković. Episkop Sava se sabranom vernom narodu obratio posle pročitanog evanđelskog začala poučnom arhipastirskom besedom, naglasivši da kada svoje srce otvorimo ka Bogu i ka drugome, Bog nas ne napušta, nego Bog brine o svakome od nas. Kaže se u Svetom pismu da i ptice nebeske ne brinu šta će jesti i kako će živjeti, ali nijednoj od njih ne nedostaje hrane i svega onoga što je potrebno za život. Dakle, povjerenjem u Boga dobijamo sve ono što nam je potrebno za život i ovdje na zemlji i taj temelj gradimo kao siguran temelj za onaj život koji nas iščekuje, za život večni, za život u zajednici sa Bogom, u carstvu nebeskom, u carstvu kome neće biti kraja, u carstvu Oca i Sina i Svetoga Duha, koje već ovdje sada iskušamo u svetoj liturgiji i u zajednici sa Bogom i sa drugima, a koje će se nastaviti u vekove vekova. Amin. Dan ranije u subotu 6. avgusta molitveno i liturgijski proslavljeni su sveti mučenici Prebilovački i Donje Hercegovački kao i sveta mučenica Hristina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahom je osvetio hram svetog velikomučenika Dimitrija u Buštranju te je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva eparhije Vranjske. Posle svete liturgije, episkop Pahom je osvetio slavske darove i prelomio slavski kolač,
te uručio gramatu meštanima sela Buštranje za doprinos pri obnovi hrama svetog velikomučenika Dimitrija, a članovima crkvene opštine Buštranje prigodne zahvalnice. Episkop Pahomije posle svetog evharistijskog sabranja služio pomen ispred spomenika postradalim meštanima sela Buštranje iz vremena turskog ropstva. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, osveštao je 6. avgusta hram posvećen Svetom Savi u selu Pridjel Donji nadomak Doboja. Posle osvećenja hrama, episkop Fotije u svojoj prigodnoj besedi između ostalog rekao: Tako je svaki čovjek pozvan da bude hram Božji, obitalište Duha Sveta, kao što ovaj sveti hram posle osvećenja. Vidite koliko je to povezano i sa krštenjem jednog čovjeka, sa krštenjem jednog naroda. Jer mi smo se krstili u vreme Kirila i Metodija, mi Srbi Sloveni, a onda smo se površili krštenjem u vreme Svetog Oca Save našeg srpskog. I od tada smo pravoslavni hrišćani, od tada smo mi u stvari hramovi Božji, hramovi narod Božji, narod izabrani koji treba da svedoči evanđelju, istinu o upućenju Hristovog u istoriji i u svetu. Eto, vidite, sve su to divna mesta. Na kraju smo osvetili ikonostas na kojem su svi sveti i praznici veliki naše crkve. Biće ako Bog da ovaj hram i freskopisan, znači da se čitavo nebo i zemlja sastave u Hristu. I Jesu se sastavio u Hristu, jer je Bog, dakle, u Hristu spojio nebo i zemlju. Boga i čoveka, crkvu istoriju i ono što je sve blagosloveno i Bogom nam. Dakle, Bog nam daruje svoje crkve, daruje nam Duha Svetoga, a posebno daru svete liturgije kroz daru svetoga pričešća. Da postajemo jedno sa njim, da postajemo zaista telo Hristovo i crkva Boga živi. Istog dana u večernjim časovima episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije posjetio je selo Ritešić. Ovom prilikom u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja episkop Fotije osveštao ikonostas i crkveno zvono, te se obratio sabranom vernom narodu naglasivši: Svaki put kad čujemo crkveno zvono, treba da pomislimo na Boga, na crkvu, na spasenje duše svoje, na dobro, da li idemo, da li živimo bogugodno ili ne, da li se spasamo ili se ne spasamo. To je, dakle, simbolika. Drugo, odgoni nevremena, odgoni zle sile, znači zvonjava zvona. Sve je to ukrašeno na dobro naše, na dobro crkve Hristove, na dobro svih verujućih ljudi i svih ljudi koji, što kažu, sa strahom Božjim, verom i ljubavlju ulaze u svete hramove. Prilikom ove posjete episkop Fotije je odlikovao paroha oca Nikolu Janjušića dostojanstvom protonamestnika, poučivši ga da nastavi sa dobrom pastirskom službom. Slava Skradinskog hrama posvećenog Svetom Spiridonu započela je 6. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Nikodim. Čestitajući prisutnima ovaj praznik, episkop Nikodim je istakao da smo se danas okupili kako bismo proslavili ime jednog velikog svetitelja drevne crkve koji je posebno poštovan u mediteranskim krajevima. Preosvećeni naglasio da smo i mi blagosloveni da se nalazimo u zemlji sličnoj kojom je Gospod hodio i zato treba da budemo blagodarni Bogu na svim darovima koje nam je dao, nadajući se i živeći tako da nasledimo carstvo nebesko i buduća dobra. Na poziv visoko preosvećenog mitropolita Katerine i platamona gospodina Georgija po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, tokom avgusta tekuće godine organizovana je 10-dnevna posjeta Grčkoj za učenike i profesore 5 bogoslovija, Beogradske, Karlovačke, Niške, Kragujevačke i bogoslovije u Krki. Na ovaj srdačni poziv odazvala se organizacija Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja već 6. put realizuje ovo putovanje. Pre polaska na put učenike bogoslovija je blagoslovio njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski i izabrani zapadnoevropski gospodin Justin, koji je uz blagoslov uputio i kratku pouku učenicima o značaju i važnosti škola koje učenici na ovom putovanju predstavljaju,
kao i o bratskoj ljubavi koja veže dva naša naroda, srpski i grčki. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna do 31 stepen.